U ime Ministarstva kulture i medija, zaista mi je drago da povodom predstavljanja 17. izdanja Underhill festivala sam ovdje. Festivala koji je tokom 2 decenije izrastao u jedan od najprepoznatljivijih i najvažnijih filmskih događaja u našoj zemlji. Ministarstvo kulture i medija sa posebnim zadovoljstvom i ove godine stoji uz festival kojem kontinuitet nije samo broj godina trajanja, već i najbolja potvrda kvaliteta, profesionalnosti i povjerenja koje je izgradio kod publike, autora i partnera. Kontinuirana podrška Ministarstva Underhill festivalu proizilazi iz uvjerenja da je riječ o manifestaciji koja je dala nemjerljiv doprinos razvoju dokumentarnog filma u Crnoj Gori i afirmaciji kulture u njenom najširem obliku i smislu. Tokom svih ovih godina Underhill nije bio samo mjesto prikazivanja filmova, bio je prostor dijaloga, kritičkog promišljanja i susreta različitih perspektiva. Kroz pažljivo kreirane programe uspio je da edukuje publiku, otvara važne društvene teme i stvara nove generacije gledalaca koji su doslovno i rasli uz festival. Danas možemo da govorimo o publici koja razumije i cijeni dokumentarni film upravo zahvaljujući višegodišnjem radu ovog festivala. Kao što je Vuk i pomenuo, posebno raduje činjenica da će ovogodišnje izdanje obilježiti snažno prisustvo crnogorske produkcije sa čak 6 domaćih ostvarenja u programu. To je negdje i najbolji pokazatelj da crnogorski dokumentarni film ne samo da opstaje, već i da se razvija, osvaja nove autorske prostore i nalazi put do publike. Istovremeno to i potvrđuje da je Underhill postao prirodan i dom domaćih autora i važna platforma za predstavljanje njihovog rada. Meni je drago što su sa nama i autori filma Planina i čestitam još jednom. I njihov uspjeh i ovaj film predstavlja još jednu potvrdu da zaista i mi možemo ravnopravno učestvovati i na najvažnijim i svjetskim festivalima i donositi priče koje nadilaze lokalne okvire, a istovremeno ostaju duboko ukorijenjene u prostor iz kog dolaze. U vremenu kad živimo prilično brzo, dokumentarni film nas podsjeća na važnost razumijevanja, empatije i suočavanja sa stvarnošću. Upravo zato festivali poput Underhilla imaju posebnu vrijednost za savremeno društvo i kulturni razvoj jedne zemlje. Ministarstvo kulture i medija nastavit će da podržava projekte koji grade kulturni identitet Crne Gore, podstiču stvaralaštvo i doprinose međunarodnoj vidljivosti naše kulture. Organizacionom timu i čestitam na zaista sjajnom programu, a svim autorima želim uspješan festival, mnogo inspirativnih susreta i festivalsku atmosferu kakvu Podgorica i Crna Gora zaslužuju. Hvala.